Mukama w'iki Yesu Kristo abasime, Ruhanga abakunde, na mutima urukwera abaturemu. Tushabe Ruhanga tusasire ibibi byaitu. Umba Kristayo binekesho ngo nikigira ngo nyine bibi binji mutahe witu na wafire kitararine kunka ababayija abasosoro rutabukuriye baha bakozera nawe aha University ya BSU nitumanya abirina yesige imbabazi za Ruhanga yitwabiza kumushabira tuyishabire Ruhanga atusasire tubone kushabira mutahe witogo tuyine mitima eshemire. Oh Lord, have mercy. Jesus Christ, mercy. Jesus Christ, mercy. Jesus Christ, mercy. Ruhanga umushobozi wa byona atusasire atuyeho ebibi byaitu kandi nyensya atutasiyo magara agatarwaho abeshongozi umunyeto nkogo gw'ekitino sankeki tokumaraga musibura mutukwase tuhimbise Ruhanga habuko mutuhereza umuryaga magara n'ebirunge bitumurebereho ekitenwa kibomwigura hari Ruhanga aha abantu basimwa Ruhanga nyamuhango himbisiwe
yego ohimbisiwe nyamuhanga niwe wenka orya heiguru ya yona Yesu Kristo nyamuhanga ohimbisiwe ohimbisiwe hamwe n'umutima mushyirire umutsindwa cya ruhanga patiri himbise wa nyamuhanga ego himbisiwe katshabe ayiruhanga tatito umunyambabazi ubu twikiriza ko umwana wawe yapfire akazoka umuhereza wawe Adias Denmark ofire ndayikiriza eryo ibanga rikuru nitukushaba omweze omutasye omumagaramasya ageiguru neito tuhumurize ebyo twabikushaba turabumura mukama w'iki Yesu Kristo umwana wawe omerera akategeka hamwe niyo na mutima urukwera ruhanga obusinge n'obusinge ishomo ryo kubanza rwo mu kitabo cyo murangirizi ubwo murangirizi nagira ati ebishe bitine muhoho n'ubusha ebitine muhoho n'ubusha byona buzumazuma n'ubusha ahabo kuba ubundi omuntu wayehenengere nakoresa obwenge no kumanya n'obuhangu yona aba aryo kubisigira otarabihendekire abagaramisiriizemu ekyo nakyo n'obusha kandi obuzumazuma tikikire mbwenu omuntu ebintu byona ebyayihenengera akafa kubi nayekyurenga omunsi bimugasira ki manya ebiro by'amagara gye byona bibe by'obusaasi n'ebyakora bimureetera obujune nangwa na nyekiro omutima gwe guma gutahumwire ekyo nakyo n'obusha ekigambo kya Mukama.
isomo rya kabiri niyo baruhaye kubanza Pawulo yahandikire Abakorinto. Tumurukumanya akatumbusa kake katumbusa isanga ryona mwihemu ekitumbisa ekira mubone isanga erisya manya tumurumu kitumbisa ahabwo kuba Kristo mwana gw'entama gwo kuhingurwaho kwitu akatambwa ntabwo icyo katugume tugire omugenzo gw'obugenyobwe tutine kitumbisa ekira ekitumbisa ekihari nombi kureka emigati etumbisibwe etarimu buryarya kandi eyamazima. Ekigambo kya Mukama. Mukama abenimwe amakuru marungi ga Yesu Kristo ngo gahandikirwe Yohana ombajira bujenyu kuramya hakaba harimo abagurici abo bakija Filipo wa Betsaida ey'umurgaraya bamugera batumukama witu nutwenda kureba Yesu. Filipo yagenda yabagambira Andereya nawe nuko kugenda na Filipo bakabigambira Yesu. Yesu yabagarukamu atatobona kubwahika umwana w'umuntu kuhimbisibwa buzimazima nimbagambira intenjuma yengano kwebetagwire mu itake kajunda egumergemwe yonka konka kwejunda eyera munonga we n'urukundo amagarage aryagabuza kandi we n'urukwanga amagarage umuryegensi aryagarindira amagaraga tawaho umuntu we n'umpereza ankoratire kandi ahindohona n'umuhereza wanje n'waruba we n'umpereza tata aryamuhe kitinwa hato mutuma gwanje tugutebekeine mwene kindi ngambiki njire nti tata unkize ntayikwaho ubunaku ngaha manye cyandesere no kubikaho tata himbesi izina ryawe mpahwira karye mw'umwiguru rigera ritindi himbesise kandi ryari himbesa. Amakuru marungi ga Kristo. Abantu baruhanga bakundwa twayeteranira umwiramizeri area Uganda Matters Parish kushabira umutima gwa mutayi witu Denmark Adios binomugisha ngo Mukama amusasire nshibeza bira taketi zo magarage amwakire ahumurumbu sinje nutwijuka Denmark umiringo itarye imwe nemwe abandi nabamwe
kugamba ebi nyujuka ekitabo kimwe kikahandikwa father wa Kenya bamwita father wa tubaho mutufe kandi ntufa kugira ngo tubiho mwe no kufatwa muheru we are living to die yo no bora buryaha warga kuryo buro uri no uburo kugira ngo ugere amagara rero ubone kufa ahubwo wotariro kagira amagara to kuza kufa kandi kitine magara atirukufa muno gendere po urye po kazona ubunya amarwo gukwingana gata uburyo bitoki byo kwingana bitaninga nkoko zo kwingana ki ube no manyangu uriyo no tebekanisiza ukufa abo kuba nkakoma kaka tukagera nkafu tikine magara. Therefore we are living to die and dying to live. Ekitabe cyo wakishoma harimo ubuntu bwinji father mu kitabe cyo nagaraka yongeramu ngo those of us who have relatives and friends, especially families that have lost dear ones, you shouldn't cry. Rather, you should be joyful because you have representatives in heaven who see God, who intercede for you. Ngabwe cyo twesime ngwabo kubatu n'abashwecerwa umuyiguru abaruguma n'abatutunganara. Mpeze kuvugana na Denmark ogu ukwezo kwire okwamushanju ninjera kurukuza kwikagati umukwezi kwa mukaga nkabandi itare haza kunatira kantu ha status yanje yakareba yambuza ati father uringahi ntindi itare naho twatandike kiganiro yambuze buzo byinji are you in the Vatican namjanties ntotere yendumu eri mu Vatican have you seen the Pope introduction memsa nchakare na Papa father how would you feel seeing the Pope in front of you ndaza yishika ngogo no Papa musya ntumwe nanye neza ko bandi bombanya Uganda bace ababanze kureba Papa musya ati father atukuri nchibasi kananye nkatembere nyonyi atinyiza mbashanga yo mwene biro byone binamazireyo tuguma chatting karga hanjera atkora agaruce ninye nawe tubugane tutwire tuganira atatinde cyamane kintu kwenda kuganira ndiniki atunoza kucereba njya kugambira ko rabe wizire mwene kunizire namugambira ndingabukire ndumwe bije tuganire atkara ta sande atinije kuna bindi yaho nkabandi ya radio Maria Hindu kora namwicura ayino murumu nahaga yogu akabayine na nomushiwe wabira twire na nyanjura kandi ubumbire ni manyamunonga nabakira kurunji twatandika kusheyaringa ubuntu buce burunji bwo kurgo mu Seria twashemerwa munonga umukushemerwa mu twatandike kiganiro citu nkaburijo twaganira ibintu byinji twabanza twaganira acamagara gumutuma nambuza ntamakura go bonyine yago kwenda kungambirana gaye father te atotwire no manyo mushi wanje ogo ntwire ni mukwanjura munonga te atkana ati nija nawe te atinye na utugwito kwikomene twashemerwa hamwe twatandika ganire byo gitwa nandagiturwa Nyamutango mu cathedral kandi na yenda ngutente ho buryo kureba ngo archbishop abenwe yamugita anja kandi atinka twashanga ngutaro hariya heru at father be there as a dangerous substitute ntininza kuba nkwine twaganira byinji ebyakakwateke amagarago mutuma twaherze twagumiza mutwaganire ibintu byinji ebyamagaraga gabutosha twaganira kubaho kwe we n'umushiki we babe mbateka kora ibiraba hwere kombeke kanunji twagamba business twagamba ko ayibo kubarize kutura ariyo nayetebekanisiza amagara aganyencha kare kandi ubuzimazima agabire yatireho umusinge murunji twargawaho abena kunde byo butegeki ngo kuturuka mu manyabinji twaganira abyo butegeki ibyo butegeki bitwabganira henshonga nyinji nangwa hine issues twaganireho hariho tamuze zindi kuzakora izindi kuzagambaha
kora abino ndakuzetegereza wambwiye noko niwe ninkutum discussion ndijo tukagamba ekiro kwetwa weekend politics and politicians abo kuzum politics abar kuzireba nka weekend yabo twagamba politics of convenience twagamba money politics nangwe zimwe ebitwaganireho ebiretire bamwe umbe bitegeki kweshango mu mabanja gatarga mwe na gamwe kandi kindi twagamba naha aha byo butegeki ebyabire naza kuzamu mwene twaheze gamba byo butegeki ne sente ndambuza iwe sente zono zine izor kuzagabira abantu kebindi kubani ndambagaba yanje ati father my intention is to explain to the people the current issues of our time and the leadership that we need. Taine sente zo kugenda nagabira abantu konka naenda kushobora abantu ebitwine ebiroho na nabebembeza buturukwenda kubano bo babyenegeza nangwa nagaraka nambuze kindi kibuzo tkonka Denmark nogira ngo noza kusinga karuru at father at success is not a one-day journey. Success, you fail, you try, and actually you fail many times, but you keep focused and remain online. And at the end of it all, you achieve your success. Atichina nagambire, tushobora abantu enshongeza uruho nabebembezi abuturukwetenga ombwire bwitu. Mwene bine tata bakundwa bamu muri twe ntubasa kuba twina kashasho kahango munonga ninga ntugera ngo Denmark yafara umuto abandi yabatine mwana abandi yabataka kozereki abandi yatakagezerata konkanyo we ningera ngo we are celebrating a life of a young man who has lived a short life but full of meaning and many lessons to each and every one of us. Kanda buri muntu wena eminyeto n'abakiri kunyeta twena ariyo natwegesa ngo tutakashtama twenyigire omukureba ngo ensi yitu Uganda n'ensi yona yaba nungi kandi yabensi erukuretera buri omwe yayesima abire nagamba obu nabanza kumanya nanye no nentakagize emyaka mingi kokaka kakajya kasigazi kato ngagenda nazo mu ishomero kwa Alliance nka OB nazo kubashomera misa kuyakimanyere ngo ninkora mu radio umwana yampikinga mu interest yashabira ambaye Yesu munachi muhereza kugira kubatera umuhimbo nagumaniye mbagera ngo bizembe nyigiro mu program zeminyeto eziturukora Radio Maria yagumana isha kongana anteresumu bachibahereza topiki anteresumu ambuza father kino kiteka hochi tuganira numwana bena rakakwete ayenda ngo ayitegereze byinji kandi abishoborokerwe kandi abishobora abandi kuyabaza radio nanye nkante nangu mbureho abo kakashobora kurunji munonga twagumuza muntu ruzana tutyo bwanyuma nango obano mukwezi nkakumukwire ningabiri mbereze kureba yata aha Facebook ye ekishane kimwineho arikugera ngo rebo muntu owambandize kunyoreka radio kwerukusha yabandize kuntwara mu radio kagambiramu. He introduced me to the world of mass communication kandi mbire ni mwesimsa kandi ubuzima mbire ni mukunda kandi binetata bakundwa abona neminyeto atwegisecho imwe abakuru ni nyenda muyobuze iwakwegisechi yenda ngutumanye ngo as old people imwe abarukutuchera there must be a meeting point between you and us who are still young. We need to come to table, sit down, and share with us your dreams. And because we are still young, we will make sure that your dreams are fulfilled. Mugumeni itwe, mutuguma rubaju, imu mutugambire biroto byanyu. Abantu bakuzire,
ibirote bitubaci basa kubikiriza konkanya baramu mushitameni tumtugambere ebimbene mutekatekeri ihanga abazire muganire n'abana banyu ibiroto by'amakaganyu utakafa n'ikirote cyobo ine kirunja bweka yawe kigambira abana bawe rero gume no bahabura nikiza kushemeza warebe ibiroto byawe nibikirira utarukushanga ngo muntu ikiyaba natekateka yafa naco nabweco adios atwegise twena ngo ubuzimazima twesime kandi tukunde n'ihanga ryitwa Uganda. And dear brothers and sisters, to me, no one should victimize the other because of the different political opinions and beliefs. Tolerance is all that we need, and we must work for a common goal. Nk'abanya Uganda tekitugenderire niki mbe nindeba a social media platforms ze abena chakuba nashobora ebintu byingi hina ka clip kindebera kabe nagamba ngo Uganda yahika tuturbo kurebera mu nganda twine kurebera mutini twine kurebera umurangi ningi ihanga niwe ndyechi konkati yena aitwahika tushobora kubantu manyangu ukwatanisa no kora hamwe nibyo biratwaro misho tine kigombe cyo butegeke cyo kuzakora cyonka kitine cyacho tine dine kuzakura yonka atari abantu abandi tari hentungu kerize kubaho ngo uruwenka tine bandaburu kwatanisa nabo binitata bakundwa ibi nibikuru munonge bitushemere kutaho umutima kureba ngo twayorekera kandi twakiriza umagaragi twinjo kureberaho cha Denmark. And I think Denmark was not an enemy to anyone, but a person who has been working hard to contribute to the development and well-being of our country. And I therefore thank and appreciate each one that has tried his or her level best to nurture him into the life of politics, into the life of society, how to be, how to live well with others. Kwahereze kufa ubwo murumuna Hagayi namwicuranya mitanga at father at Denmark ine kintu kiyasigire yangambere atkanda kagira ngo nkigambere ntiniki atakanshaba nkwarigire cyamubaho urebeke ngo wamushomera misa naho ikibuzo kinyiziro mu mutwe ni kimwe harimbere turumu kugira ngo nutwirarikera kugira ngo umuntu eshayo nahine cyo kubasa kubaho abwencho musigazo ubwo nangwe cyo kwiyaci kuba kingambiro muri munarya nayibuze ibikonoshene bigambwa bakuzire kugira ngo barage batyo hatishimwe no ko kabine tata hora abori urebeke ngo wakora namani abeho ubusinji umishomero kubanza twahurira ngo byona n'ubusha byona ngo n'ubusha atumwe shi kubera abebera ubusha tushitame hamwe tugire nkashita byona n'ubusha mushebera abembigenda kubi tutabigamba huko nka tugire nkashita byona n'ubusha twena turubusha tuza kwaho nga tubigambe ibirabere byetagwa gambwa kandi kureba ngo twabishoronzi yakurunji munonga konko mahandi icogwe kiyana twabura no kugira ngo amagara gitu tutakagamara umbinte birukwaho konka tekateke amagara giguru aguturutwe na turukuza kweshangamu kana kutushemerire kora twaba tucyo munsomo Kristo makuru marunji ngweje mayenga nkwebeta kwire muitake kajume ekumeriyemwe yonga kunu yabanyankore ntuyingo buru munonga wabo inedebe yabo yoburuka kito mu kishenje yokatekateka ngo mwako guru kwijanoza kujesha nushanga nembe bazabuherizemo konka butwaro ubube nuza kusharura byinji munonga mwene buru muntu atakayegaya yuwe istekatekwe cyewe cyoine kibagane n'abagenzi bawe rero iyo tutandike kushaba n'amaswago mukama natwerezo mugisha hagere cyarugamo isomo rya kabiri ngo akatumbisa kace na kareterisi yanga ryagomboka ry'abarahangu
nako akatumbisako kakarya ko kuba kahango kakagomoka kakarwamu isyanga rahango munonga notekwa kubanza wakato mu isyanga wota katire mun kagumaho n'umuyaga nukahuwa nakasano nakahwerekerera adiyosi umu Uganda be nayingana ki ubuhango bwe n'ubwingana ki size nayo kano shebeye yanje ninga ni mukeraho konkaba inira kabe nagamba kandi ashobora abantu bamucenga twijaha abo kwaturubanywane be tube twashiyaringire nawe ebitekateko bye twahurire bigambo bye hatako niko kasya katumbisa kace akajiro mu isyanga rakagomoka rakabarhango omunsomu iworiyo no contributing ace mwene tushabe mukama ngo amusasire nshebezi yakoze ro magara genseji amwakire ahumura umusinje umuhumuze ayi mukama umuhumuze mukama abe nimwe kamba shabe ngutwemere tweyo ishara ezobubangizi turukushabira mutayi witogo katushabire mwene witu adios nshaba mukama witu Yesu Kristo zirati ninye kuzoka ninye magara urukunchiriza no byakufa ari abuhuriye kandi no hurira hasa kanchiriza tarufe biro byona mbone tumushabe tuti yo warzibwira zarafire ikirizo kuragaza amaragitu oturre ayi mukama oturre yo wazira bafiro kabagarura amagara ikiriza kwa mwene wito gw'amagara gatawaho oturre ayi mukama oturre yo waraganise ko bunanco mushumo wa yitisize ikiriza kutasya mwene wito gwo mwivuru oturre ayi mukama oturre mwene wito gwo yijibwa miziga batisuma kasigwa amajuta garukwera ikiriza kumubarra no mbashikirire bawe oturre ayi mukama oturre mwene wito gwo yijibwa miziga batisimu akabagana ntaho kibure cy'urukwera ikiriza kumwakira naho bugenyi umbukama bwawe oturre ayi mukama oturre nitwa barukuruza bwo kufa kwa mwene witu ikirizo kutugwisiriza no kumuriza bwo kwikiriza no kugira amasuko go kutunga amagara gatawaho ayi mukama twakweshengereza twashaba n'embarasotu ayi mukama nitweshengereza umuhereza wawo gu adia Denmark urugiro mu ryagamagara umugirire imbabazi ibirungi ibyatukorire no kwikiriza kwe ngo twena tube buhoro utkundire omuriyetwe bekanyemu hazo musasire ebyakoreye ise ogweremwa bw'obuntu kandi nkoko yayetereye ne munyikiriza y'uruganda rw'abikiriza Kristo munsi ahabwe imbabazi zawe ateranwe n'ebimburo by'abamarayika omwiguru ekitwakishaba neturabumura Kristo Yesu mukama witu.
ubatuntumule nkomwika ababe bahwerekererero mume shogarohanga kokwe sinde yagira ayerohanga echiwatkoleire abagabe baryakutoishere bicho ncho rujo yawe ya Yerusalemu ruhango mu mwanya gwo guri kwerogwa turamu nishe wefuzi kando muchui wemanja wabafakazi ayerohanga abagabe jerebichoncho obatuntumule nkomwika ababi bahwerekererero mume shogarohanga nkokwe sinde yagira amuro bene tata katweshengereze ngwe kitambo kitu eki simwe ruhanga patiri omushoborozi wabyona ayirohanga omunyambabazi yakire kitambo cya Kristo mujuni omuhereza wawe Denmark outurukushabira omusase ebyashobize byona omweze omutasye ombunani cyo butahwaho ekitwakishaba nituraba muri Kristo Yesu mukama weitu mukama abeneimwe mwimosye mitima yanyu tusime mukama rohanga weitu buzima kihikire okumusima n'okumuhimbi mukama tata orukwera ranga omushoborozi wabyona owo butwire buzimazima kihikire kandi nikirungi haza nekyo kutusiha kurokoka itu okusima obutosha n'ahantu na manya n'obuturabe tushemereire kucyubwa twaheza kufa ahabw'ekinoso ky'ekibi hona bw'embabazi zawe z'obuzaire otwetabusya kutunga amagara go kutura na Kristo omwana wawe owatucungwire nasingura rufu nahabw'ekyo katweterane nabo mwiguru bona tugume twimbisiza omunsi iwe nyakusinga tugumize tuti Omne
excelsis. No kusimba amaju kugira ngo basikire ugumo yemerire kutari kushitama. Ayi mukama buzima niwe urukwera kandi inshuro y'ubukirire bwona twakweshengereza yohereza mutima wawe ayeze mito yijeje ehinduke etubere ombiri neshagama ya mukama wetu Yesu Kristo uyarara kwa ya magarage akakwata umugati yakusima yagucomwe ibicweka yagabura be ubahereze kuriya yakwata n'ikikopo nabo yakusima yakikwasa begesa ubwabe nagambate nomutore munywa mwena manyi iki n'ikikopo cy'eshagama yanje eshagama eyendaga n'ensya kandi y'ubutwire erashesheke ahabwanyu n'ahabwabenji babone kusasirwa bibi mugume mukore muti kunyishiraho. Twatule ibanga ryo kwikiriza Yesu nituragana nitsengeza tutegereze Yesu nambwe n'umukama nitwishwe kufa no kuzoka k'umwana wawe nitwongera umugati guhamagara n'ikikopo cy'uburokozi kandi nitukusima habo kuba hine iwe tukakwereza twakweshengereza n'ubucere itwababaga nambere n'eshagama ya Kristo tuteranwa hamwe mutima urukwera ayi mukama ijike kereziya yawe ubujerensi yona uje kwenjera mu rukundo no bumwe amo n'umuherezo papa witu leo no muri sa witu Lamberto nabona bakwazo kurisa abantu bawe ijiko muhereza wawe Adios wowe Yesere umukubatizwa akafahamwe na Kristo mbwe nabagane naho kuzoka kwe ijiko na bene witu abaruhukire nebesiga kuzoka n'abandi ubona baferire mu mikono yawe ubakire ubatasi umucererezi cyawe kandi utugirire imbabazi twena shemereye kubagana amagaragata waho amwe na Mariyo shugine nyina rahanga Yosefiba entumwa n'abashyikirire bo n'abakozere byo kundo kutyana hati tweterana nabo kusingiza muri Yesu Kristo umwana wawe. eshara zitu n'ebitekateko byitu byona na Uganda yitu n'ensi yona ahabwe hamwe nawe kandi umuruwe umbumwe na mutima urukwera ekitinwa no kuhisibwa byona n'ibyawe ruhanga patiro umushoborozi wa byona obusinje n'obusinje
Jesus taught us to call God our Father, and he told us not to kurandagatana. We just say few words and they are complete for our lives. Therefore we say, Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ai mukama twakweshengereza, otujune akabikona, otwe n'obusinge omu magara. Je, otafaha bibi byaitu kureka hanchereza ekleziya yawe aha bwa rukundo abakunda mukama bona barya bagane ngoma ye akakigamba ati rukundo handa akakigamba ati rukundo nigwo musinge abakunda mukama bona. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Nimanya ngu hakiriyo ebinje byo kundenga kandi nebyo kunsasa mukama wanje niwe Yesu abesirwa habugenyi bwa mukama kanabahirwa numgamakara murebe ubwo oya ibi byensi Kristo aturinde kandi nyensya atutasiyo magara agatarwaho.
mugenzi wanje niwe mago mukama Shemeire magara ganje wesije ganje iwe Yesu nde omojone Guru wanje iwe Yesu wanje katshabe mukamaranga mushoborazi wabyo nantukusima bwo kutwa Kristo mujuni nitweshengereza umuhereza wawe Adias urugire mu magara genseji ikitambo cya Kristo Yesu mujuni
kakimweze ashemerere kutura kumwe n'abakirire bawo mu iguru eki twakishabira omuri Kristo Yesu mukama weitu. Ninja kushaba Father atushomere eshara zo kusiburana mutahi witu, then tushaba umugisha gwo kwendera misa ebyasigara Father ogwo watwegesa we namanya na munonga nabeka nwara atutwara umbwa MC akwatanise na MC oweke uyatorana mwebare munonga katugume twemerire shomesha rezo nini ngaruka tushaba umugisha. mbwenu tuza kuziga mbere ugwo mugenzi nko kutushemerera abakristo katweshengereza rahanga inshuro y'amagara gono mbere n'abarkwera asasu rw'amabanza g'ibibye agarukane na rahanga tatitwe ahecurwa amabega go muri Samurungi aturamwe n'umugabo w'ebiro n'ebiro atuhaye bo kushemerwa ko turamwe n'abashyikirire omuri Kristo mukama witu. tuzakushaba mufungure shanduko tugume tugarukemo mutangirira umutima gwe mu gutwara omumiso garukirabona bashyikirire barahanga mwenu mwije bamarika bamukama mwenu murahuke Yesu Kristo kwesera kwakire bamarika bakushendekerezwa kusyo mu kifuba cya Aburahamu ayi mukama muhe cumure kitabaho aguma ashemerirwe ebiro byona tatitu w'embabazi nyingi tukwase omutima gwa mwene w'itogu adios tuyine amasiko agahamire nkuko abantu bona bafere kiro ky'emperu nitukusiimagwe ebirungi byona ebi wahire ogumuheereza wawe akiryo mu nsi egi ukaba omumanyiso bw'obufura bwawe kandi oburikwoleka kweterana n'abakiriire omuri Kristo nahabwekyo ayi mukama kurikiriza n'embabazi okushaba kwitu uyakire omuheereza wawe ogu kandi nitwe abasigara omu nsi tugume tuhumurizane n'ebigambo by'ediini okusya obutureterana
ko buturuferamu nahabwe cyo mutima wawe ko yaguma twebembera mu nsomu ebiro by'amagara gitu byona tutwazeje tubone kwikabushikirire nta buringaniza mpaho kutureza kwereza tweterine n'abayikiriza bawe twino kwikiriza kwamire n'amasiko go kumurizwa no kundura kimwe abantu bona nubwo turuba abagaragwa bawe omunsi tukabona kwika umuri Kristo mukama witu tatito wo mwiguru y'umuzire murungi nyina wa Yesu warebere umwana we ashaha ya muheru arukutucungura nitwisiga ubutunganirizo bwo kubangira abazire bo mwana wogo n'abakuzarwa nabubona Kasinge Maria oyijire nema mwiname shabu mchagwaranga muri gwa burshara ntugaruka mu gwa amina Ruhanga mugumya wabaryo mu busasi owahangira abantu ahabwo burungi bwe akabaha amasiko gamagara agatahwaho omukuzora omwana we nyamunegere abahamye omumasikago bene witu abafire bono bariremu na Denmark Ruhanga abatasye umagara gatawo bahumure umubusinge bwe kandi nite twena Ruhanga atubangire tuhamire hari Kristo outuriza kimwe kuyatufereire akatuzokera rero mushagwaranga umushoborozi wabyona patiri na mwana na mutima urukwera gubashumeho gubashagatire gubahumurize kandi gubahanga no muri byone muri yo numurabamu gugumene imwe hati nebiro byona misayahwa mugumu mu businge na rukundo ebya Kristo Father nakwatanise na MC then bono bakutuyamba ukorabo mucike cyaza kurataho twiniyo misendijo mwebare Mwebare munonga abijamukerezeje kushabira mutayi wetu Denmark ngumukama muhumuzo mbusinje kandi buzuma ni mwabeka mwari abantu abarya nakamanyiso ka rukundo
that chapter, then tuze a speeches ibirezo, then tuendere. When munchereze, on a presumption that have been permitted this prayer, nyete Kisitu John, Kisitu John, take away Chumuri. Kisitu John, Yori, then Hilary, then to nature Muricha, Patea, Noop, Chimber Bright, Kisitu John, Chumuri. Ariona twara umukorogu abo organizing webare then shaba friends chumuri chanyu murigeyo muteke chumuri chaba. It was an oversight, we had not announced it. One of friends in Vinji, BSU, PFF chapter. Abo bakora tuwe BSU, PFF chapter mteke chumuri. Then Nope. Bright waboruho oteke wichi murkani jabo taka chireo onchereze Zoom speeches. Nani ntwaro mugishogo kushaba baryomu ni manse cyurete murumu kandi ogo mwanyo guturumu no munywansa turyo mu kereziya onchereze nshabe kinteke nshabero mu kereziya omwanya gwa ruhanga kandi urwo promoting reconciliation natona twije bituma yito nekera bweno police nabakwa baryomu muri kora abantu abo baze kuzika tanechani tuguma mbusinje. I don't think ngwito tujizraha ngutwa planning causing a chaos. No, we are not been kureka abana bakushoma nabo bana benda kutambura nkabatano mukaga baba kwatorogo na nishano baje por police mugire mu mutumogwe tumaunu tubakunda muri security mutukuma turi. We are not antagonistic in any way kandi twakisha baro mukereziya murekura abana abo then tuze kuzika adios aza tugumombo sinji webare munongo. Yes, echo nanishaba kandi echo nanishaba kanshabe awur kuzwechereka ayachira umuzindaro ahereze speech yeka de tugumizemo achira naza kumuhereza kade ya some more announcements zinguza gukora faza twatera program yetu bari muno ngo ataka hindura ka politics twereze speech tweze tushore tugende. Father to ba sisters bitu abebembezi bekereziya bitu abadiyo mwanyogu n'abahereza bekereziya mwena abebembezi ba government mwena tine kushorora abari omwanyogu banywani ba Denmark mwena abije kumushindikereza umukereziyeji itwe ka family ntubacira amazina bibanyita atatu mwesije na imero misho ganyu
n'obusasi bwingi okuhereza speech no kubadressinga okugamba amagara ga Denmark ahabwa abaziire be abashitami aho nani mashaba mwemerere mebare abatabasa kugira ubuvumu yo kwemerera omisho ganyu kugira ngo bahereze y'urubazo rwabo mwana wabo ubaferirwe kandi message ni girete itwabazire bo mugenzi secondary school nka head prefect wabo nko ku father yabagambira Denmark akahika kurungi kandi yarekayo zina rurungi kuko mwahurira abanyanya abatabana n'abahara bakumweta Shento nari na Rumi abo yahize kitinsa kwaheze Bishop Stuart yagumizamu n'ibyo bwebembezi Denmark akakunda kuhereza abazirebe niko banjira konkananye kano kagamba
I can affirm that. Kandi mpamya nimwe ni muchamya yakunda ubwebembezi yija yayetaba umukwesimbaho ko kujwekera eminyeto ya Western Uganda mu parliament mu ishenjero rya Uganda, kandi ija ticket ya FDC Forum for Democratic Change of recent itweta PFF yasimbaho ko mu ishenjero ahabwe eminyeto ko nko kuyabagambira father abena believing trying again and again, so akesimba 2021 2026 konka akuja karo Josh Martin resources tiyabasa kurabamo konka ya kugendo misho no kwera eminyeto kwera abantu bakuru n'abana batwarize hamwe ubwa hati abiranye ntekateka yo kwesimba ko munyishenjero ahabwishaza edia Mbara City South baragumize mwaho utarashobora kumira bakagendo misho no kusikinga kugira ngo ubuhereza no kumanya no bwenje abuse abantu bona amunonga abambara City South ahabire natura ahabire nabera kandi abantu bamukoze bakamukunda ubutuyire bona ubwa hati kuza kumuruzinga nicho abire na pursuing under the party ARP FF eri kwebemberwa omwami Katembea muza kumuru omisho konka tabasize kuchikora yabasa kwikayo kandi dreams injira zacirwa bugufu family eine kusima hari mwena bebembezi bedini bebembezi ba government hamwe nimwe abantu bona abariyaha n'abatariyaha nebasimira kimwe in particular niza kumentioninga yo baci na family ya sitinga out sima umami retired Colonel Dr. Chiza Besije in his absentia. Governor omwami Stanley Katembea ninkushabaye emerere obe haba ubwo mushije omukureba akaba omuzire wa Denmark
rurema mwamayijuka tinkubagamba ngo nabamarayo ntumwe mwami mbashaho kandi your father mnywane we yebare munonga waje chereka aba Bishop Stewart University Office of the Vice Chancellor bayohereza ubutumwa ubukushasha nabeka y'umugenzi w'inomugisha Denmark kandi bagamba ngo akaba ari umwezi wabo kandi yabagerera president umwaka w'2019 2020 kandi hati he was also a student on Masters of Agribusiness and Value Chain Management at Bishop Stewart University. So baferwa umweji wabo kandi university yahiriza amazika ga miliyoni emwe rero kwaraheze gamba tuza kwakira ibirango na munonga kutuhereza directions okuturukuza kuzika izoba rya nyenshakare nangwa kwa kubaru n'abantu bake musi yabo kubasa kwanjuru banjure rero twenderaho yebare umwami katembera twakwakira yebare munonga fada nani nshaba ngo mbanze munterere abafada batuhereze ikitambo cya misa ija gukora abakwatire no kushaba nashangayo umushomesa wanjye Tadeho yampereza conditions mbwe nindebe shaza mpireza arenga arenga bada 10 naza kurenga munezini mbwe nishamu tusasire aho kwagize ngo shayi 10 tube tutakira umukerezi mbwe shayi 10 zashikire konka tinkuzagamba bingi munonga because of time history baje bagambira nyoni nja kubagambira kace political ka Bishop Stewart namumanya uninye turi ninyebembere kibineshi araho nagiro mbigere abambarase mwami George tumwesije namureba tinkabura kumuri organizinga nabwanyuma hariho kandi abundu kwebembera nabo omuri Ankole Federal Odious abiri yakachiko ka federal government kawa nyona bwecho actually they have cut my right arm. Odious, he has been a great thinker of the party. We have lost him. Odious kokumahura design zone and webinars tukorra bweni tonka party twaferwa mnonga kandi unaferwa mnonga chita umurikiko urwe kitebe chukuru so twaferwa Odious, a focused young man, a brilliant young man. Odious has been our asset. We have missed him. Nabwecho ninshaba emyete yasigarayo base kurondora azumbigere bya Odious. Na teka mwachikiriza tumureba mu bebembeza burungi. He has been a good leader here. Ncho kurebera
beba mwino bwesije buhango bentaketegereze ngo Odias afire. I have seen him today. Odias is dead. Abo mwire buke Odias abenje muhuriro kwa afire. He missed a step. No one to ask except God. Murebe wa Tayari West na kwachi